افچاقی خیرت مشانن هجا بدنگو باسن داویم پیش بریونه. ایرو امی خبرده جراوش دنیای دست نخاشه کرونا ویروس هنه که جی دنگو باسن نونه تevli و دوره زیدخانه پیش بینن. ام دست پی بکن نخاشه کرونا ویروس لدنیای چیه؟ ام بیشن که راسته جی کرونا ویروس گلکی لز بلاف دوه و دولتن گلک مزن سینوری خواه دادن کارانتین قرارین قارantine درخستنه و که بکاربن بربوی نخاشی بگرن. ویروسا بناوی کرونا برداون دکه لدنی بلابه. به حساب سی اداره لدنی دا حساب نخاش دگیجه 720,000 کسی. جیکیجانی 34,000 کسی جورتر مرنه. کرونا ویروس دست پی بو بلابه لچینای. و دناوا وعده که هندک دا لتمامیات دنی بلابو. چینای ایدی آگاداری دانه که کارمونه پیشا نخاشی بگرن و بلابو ناوی تنه. به حساب سی مهی لچینای 81,407 کس نخاش هنه. جکیجانی 3,300 کس مرنه. راسته چینای سکنیه لی دولت ماین هی قایم براد به. ایتالیا جدیدا دگره به حساب نخاشن. لود 97,600 کس نخاش هنه. لی به حساب مرنه جی اکی دگره. کیجان جی دگیجه 10,707 کسی. به حساب نخاشن نو وعده که کنده جی اکی گرد آمریکایی. و گیشت 142,000 کسی. و حساب مرنه جی به وید تمپی بلند به. و ایروژی گیشته 10,405 کسی. لی اسپانیا حساب نخاشان دگیجه 8,000 و 6,800 کسی مرنه. لازم ازیده کن کل گلک دولتا دا روژا ایرو کارانتینه. بیشن که نخاشی گلکی لز بلاف دوه پونویه که جی گلک دولتن مزن تایبتی روسیا جی وقت مونه کوین پیش بینن سینوری خواه گرتیه و قرار ده دولت خواه ده درد خواه که بکار به بربوی نخاشی بگره. لروسیا حساب نخاشا بسی آداری گیشته 1,800 کسی جورتر جوان نه کس مرنه. پرانیا نخاشان لپایتخت روسیای موسکوینه. چوا آگاداری دای دکترین روسیای 40 سلف نخاشان جه 40 سالیه جهالترن و 5 سلف جی زارن. او حسابانا ازباد دکن که کرونا ویروس تنی سر مزن حکم نکه لیسای سر احالا و جهالا. چند روز پیش دا سروک روسیای ولادیمیر پوتین آگاداری دا وقت روسیای دا جو 28 آداری حتی 5 نیسانی و تنی بخفتن نخاشخانه، درمانخانه، جین پولیسا، بشین خواتا دولت و دکان خارن خورگه. لیسی آداری سروک باجار موسکوای سیرگی سابیانین حکم کرد که موسکوای و چند دکی که بن کارانتینه. بنالین پایتخت دکارن هرن دکانا پی خارن خورگه و درمانخانه لیوکی جمال درکون و جیکی دورده هرن اصل لازمن کاغازن تایبت. بله نهاجی هم بزورن سر ایراق بالکو مگل جرا آخافتنا خدا گود که مترسینا مهیه و کیف نخاشی بگیجه ایراق و بگیجه کامپ نیزدیا روشوی گلک و گلکی چتن به چمکی کامپا دا دختری تننه درمان تننه و راستی جیف نخاشی دی بتون گیشتی ایراقه. دوان دمین دجوار دا میلا ازیدخانه تمامی دنیای لسر ایراقیه که داری حسابین ازیا گلکن و پرانی دکامپا دا جیان دکن. لیراقی حساب نخاشان گیشه 547 کسی جوانا 42 کس مرنه. هفته آدار لیراق قرار کارانتین درخستن. حکومت آگاداری دایه وقت کارانتین وی زیده کن حتی 11 نیسانه. لورجی وی بخانه چاوا نخاشی زیده به یان وی بکارون پیشه بگرن. بالتماشان انهجا واقعداریم دورا نخاشی کرونا ویروس بول تمامی دنیای سرجی ایراق مگلک جارک باز کربو که مبالا خزده دان سر ایراق بالکو زده ملت مورد مینه و روشوانجی گلکی خرابه یعنی کامپا دانه دکتری تننه و مترسینا مزنه و که نخاشی بگیجه کامپا. نهاجم بزرگان سر دنگو باسن ماهین بیشتر که چند روز سر تلویزیون ردکسیون تلویزیون نامتن برسا که چه ایزدی آرزنداد کن آرزندا که امریکی جانی 3 سالی بوجی ایراقی هات به ارمنستان که عملیاتی دل کردن میراگان آگاداری دا و که عملیات گلکی باش در باز بیه که چناکا باشه تماشاوانه می چنجاره پرسن گلو حالی که چا بیه کوی نها که
Embejën ko keqnahakal Ermenistanê ye demekî nêzik wê hera Iraqê pirsgirêka çûyînê çêdibin bonawî pirsî ku rêk û pêk dadayîne servî nexweşiyê lê tevgere dayî emeliyatî û qencbûna arzında hemû tişt baş e em radgînin lê demekî nêzik jî em ê bibînin ku keçî dîhîştiye mala xwe cem neferê xwe hemû tişt wê baş be. Belê temeşanên hêja najî bizvirin ser deng û basên mayîn. Em hinekî basa rojhilata navîn bikin, em zanin ku rojhilata navîn da rewş timê tund dibe, taybetî meha derbasbûyî ta destpêka meha adarê navbera qewatên Tirka û Rûsa şerekî çend rojî destpê bû piştî çi serokê Rûsyayê û Tirkiyeyê hevrûniştin û edilayî pêşanîn piştî hevrûştandinê jî biryarek pêş hat bê sê noxta kî derê noxtekê bû ku rêya M4 ku li Sûriyeyê gerekî qewatên Tirka û Rûsa hevra bin kontrol bikin, kontrola xwe daxayî bikin û îro cara yekemîn her du qewatên Rûsa û Tirka rêya M4 temamî hildane bin kontrola xwe û operasyona leşkerî yekemîn derbaskirin e. Leşkerên Tirka û Rûsa îro cara yekemîn tevî hev rêya M4 ji Helebê hetanê Hesekê kontrol kirine. Bê ragihandina rêya Novîsî ji her du aliya du erebin leşkerî beşdar bûne û tu astangî çênebûye. Ew cara yekemîn e ku qewatên Tirka û Rûsa hevra kontrola rêya M4 dikin. Belê em bêjin ku sala 2020 gelekî salekî bi bûyera ve zengîn bûn, teze sê mehe derbasbûye ji vî salê lê gelek tiştên girîng li temamiya dinyayê bûye û em dixwazin bi rêportekî kin pêş bînin ka sê mehên derbasbûyî da li dinyayê çi qewmî ne. Sala 2020 dest bibû pêbûyerên ecev û xemgîn. Li Avustralyayê hema destpêka salê agir mêşe girtibû. Kîderê 6.5 milyon hektar mêşe şewitî û hetanê milyartek heywan û terewil. Dîroka Avustralyayê de ew agirgirtina lapî mezin bû. Rojhilata navîn jî rehet sala teze dest pê nebû. Taybetî sisê meha yekê li Bexdayê bê biryara serokê Amerîkayê Donald Trump. General Qasim Suleymanî û çend generalên mayîn hatin kuştin. Piştî çi demaşîna General Suleymanî 56 merî fetisîn. Şer navbera Îranê û Amerîkayê dest pê bû. Îran bazayê Amerîkayê li Îrakê bombebaran kir û bi şaşiyê teyyara Ukraynayê jî xist. Kîderê 108 merî mirin. Peyra îdî Çîna hate pêş. Bi nexweşiyan nû kîjan bajarê Wuhanê peyde bûbû nexweşiya koronavîrus. Eleqetiyê Rûsa û Tirka xirav bûn. Şerê çend roja qewmî. Piştî çi serokê Rûsyayê Vladimir Putin û serokê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan hevrûniştin û peyamekî ji sê nuxta pêşanîn. Belê rastî jî em dibînin ku rewşa dinyayê gelekî çetin dest pê bûye sala 2020 bûyerên rojhilata navîn, bûyerên Avustralyayê yên hergildin haka ev nexweşa korona ku temamiya dinyayê belav bûye şer navbera Rûsyayê û Tirkiyeyê qewatên Rûsa û Tirka wisa jî şer navbera Îranê û Amerîkayê yanî ev nîşan bûn wekî sê mehên gelekî çetin derbas bûne. Em hêvî darin ku pêşa roja me wê baş be û pêşa roja dinyayê wê baş be. Belê temeşanên hêja serxitmê jî em dixwazin bo behsa projeyekî bikin kîjan dîsa Lalish TV dest pê kiriye. Hargê hûn temaşe dikin ser televîzyonê projeyekî derbas dibe bernameyekî tê çêkirin dîroka rojê kî derê tê behskirin ser her rojî dîroka wê rojî nîşan dikin û dibêjin kîjan salî çi mirovek navûdeng ji dayîk bûye yan emrê xwe de ciyaniye yan çi tiştên girîng di dîrokê de qewmîne em pêştînin. û Lalish TV servî hemî dixwaze dest bi projeyekî nû bike dîroka rojê dora êzîdxane çêbike. Yanî ev çi projeye em ê her roj eyan bikin ka evî rojî çi navûdeng kesekî navûdeng ji êzîdxane ji dayîk bûye yan emrê xwe de ciyaniye yan çi tiştên girîng nava êzîdxane bûne yan çi eyd û edetên me ne. Bona wî yekî em piştkiriya we me re lazim e ku kesên agadarî balwan heye me re bişînin binivîsin
کش دایک بویه که امر خداجیانیه وی روژیان وی سالی و چه تشتین گرینگ قومینه هون مرا بشینن که همجی بکارکن دیروکا روژه یا ایسید خانه چه بکن هم هوی دارن که ملت پشتگیری هم بکن بنا راگاندن جی یان هرگون تخازن اینفورماتین که بالوه هنه کش دایک بویه که امر خداجیانیه یان چه تشتین گرینگ بونه تکارن مرا فرقن سروی مایلی که جنوکی ناکا سر اکرانه ونه یان جی سروی برو واتساپ که جنوکی هجمارا تلفون دیسا سر اکرانه ونه بل تماشانن هجا امگیشن سر داویا خوا ایرو پروگرامه کی کرچه بو بالکومنه کی باسا دنگو باس نونه تevgere سجنه کی دوره زید خانه دیسات بیشن هوی دارن که ملت پشتگیری هم بکه تایبتی دوره پروژه دیروکا روژه و ساجی پروژه دن که تناف کرن آرشیو ایجدیا میدی راگهانده بو ایدی پروگرام جی تناف کرن هوی دارن که ملت بیدنگ نمینه و پشتگیری لالش تیوی بکه بمینن خیر و خاشده توی لالش تیوی حتی نجاره کی ماین